ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza gakubita hakiruka, ibyo nibyo kudutesha umwanya, kuko nta na kimwe bakora, ntabwo bahungabanya umutekano w'u Rwanda, n'ibintu batashobora, kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda RDF zabanje kuba ingabo zaharaniraga kubohora u Rwanda zitwa Rwanda Patriotic Army, mwari muzi nka RPA. Itegeko nimero 19 karongo kaberamye 2002 ryo kuwa 17 z'ukwezi kwa gatanu 2002 niryo ryahinduriye izina ingabo za RPA zitwa ingabo z'u Rwanda arizo RDF. Rwanda ngo imaremo isaha, ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose. Wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro, wenda harabashaka aho baca bakinjira, baba 200 baba 300 baba 1000, ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, n'ibintu bidashoboka ikiriho. Niyo mpamvu bitadutera impungenge. Icyo twanga ni ukuduhoza ku nkeke. Kuva mu mwaka wa 2002 RDF yashyizeho imiyoborere myiza ndetse n'imiyoborere myiza y'ingabo ihuriweho, ikaba yose iyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo mu Rwanda. Uko RDF yubatse bituma ishobora guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Gusa inshingano za RDF nyamukuru nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, inshingano za RDF ni ukurinda ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu, gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu kubungabunga ituze rusange rya rubanda no kubahiriza amategeko y'igihugu, ndetse kandi bashinzwe gufasha mu bikorwa by'ubutabazi igihe cyose habaye ibyago mu gihugu imbere indani, ndetse bashinzwe no gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu, kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga, iby'ubutabazi n'iby'amahugurwa atandukanye ashobora gukenerwamo RDF. Iki gisirikare kimaze kuba ikimenya bose ku ruhando mpuzamahanga ku bw'ubukaka n'ubushongore bwacyo, kigizwe n'ingabo zirwanira ku butaka zizwi nka Land Force, ingabo zirwanira mu kirere zizwi nka Air Force, ingabo zishinzwe ubuvuzi cyangwa se ubuzima mu gisirikare ndetse n'ahandi, ndetse n'ingabo z'inkeragutabara izizwi nka Reserve Force. Bano ni abasirikare bashobora gutabara igihe cyose mu gihugu haba ikibazo bakabakenera, ndetse n'andi mashami yihariye y'ingabo z'u Rwanda nka za Special Forces n'izindi. Imiterere ya RDF kandi yerekana icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda aho gihurira, ndetse n'inzego n'ibigo bya gisirikare biri mu nshingano z'umugaba mukuru w'ingabo. Byose bino bimeze neza kuko umugaba mukuru arabigenzura kandi arabiyoboye nta kibazo kirimo. Ibiro by'abagaba b'ingabo n'amatsinda y'abakozi batandukanye byose biri mu miterere ya RDF. Iteka rya Perezida nomero 33 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 3 z'ukwezi kwa 9 2012 rigena imiterere n'inshingano za buri mutwe w'ingabo z'u Rwanda kuva kuri page ya mbere kugeza kuri page ya 49. Bino ushaka kubimenyaho byimbitse sura urubuga rwa RDF ubundi ubone byinshi bitandukanye by'igisirikare cy'u Rwanda RDF kandi by'ukuri aho cyaturutse, ndetse ubona aho kigeze naho giteganya kugera. Nkubwira ngo none umusozo w'ikiganiro gito naye naguteguriye ariko gikubiyemo byinshi. Nk'ibisanzwe nitwa Kwibuka Longe, ubu ni ubwami bugari bw'ibyegeranyo mu Rwanda, K&L Docs Empire. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Abarasirwa hanze bagahushwa ntabwo leta y'u Rwanda ihusha iyo yarashe. Nta nubwo dushinzwe umutekano w'inkozi z'ibibi zijya kuba hanze, ntabwo dushinzwe umutekano wabo. Ariko izo nkozi z'ibibi iyo zivuze ko zigiye kuzana intambara mu Rwanda,
zaba izo zaba bazishyigikiye bazabigerageza, tuzabakubita ntibazamenye icyo bakora.